Salam juah-juah man banduk rina ngawan perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa peka meringan ibas paksa enda. Mari ras-ras kita sikap guna bengket ngikuti kebaktin minggunta. Mari ras kita bengket kubas kebaktin. Ibas gelar di bata bapa ulu kegeluhan. Ibas gelar anakna Yesus Kristus. Si mereken kegeluhan simbaru man manusia, si tek man bana. Ras ibas gelar kesah si badia, sinjagai kegeluhan manusia. Penampat man bandu reh ibas jahwe nari, sinepa langit ras doni, si ingkawali perberkat ras permulihdu, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kala simuniken dosana laban cisangap. Kala si ngakuken dingen nadingken dosana i alemi di bata kap. Erpalasken kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 76 ayat si pemena. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 37 ayat 34 seh kubas ayat 40. Ngaraplah man Tuhan dengan patuhilah perintahna, maka kam ipahagana jenari jadi empu tanah pusaka. Idahdu mepagi kalak jahat ipelawes. Pernah kuidah kalak jahat si megombang. Ia erkuasa desken batang cemara Libanon. Tapi dungna tupung aku mentas ku arah kudarami ia tapi lah aku jumpa. Nehenlah kalak bujur, perdiatekenlah kalak benar. Kalak singena atena perdamen, enterem kesusurenna. Tapi kalak perdosa ikernepken kap, janah kesusurenna i lesapkenna. I kelini Tuhan kalak bujur, dingen ikawalina ibas paksa kesusahan. I sampatina dengan ipulahina kap ia, i kelinina ibas kalak jahat nari, sabab man bana kap ia mindo pengkawali. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Sopelengas sidengkahkan kata di bata, mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita.
Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab ngoka kami pulung kerina anak-anak do. Perlengkapi kami salu kuasa kesandu si badia, gelah banci pe i antusi kami erti katandu, dengan ngasup pe kami geluh kami erpalasken katandu. Terpuji kam Tuhan, reh kami mindo gelai alamindu dosa-dosa kami, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab perbahanan Rasul, bindu siwah ayat sada seh kubas ayat 6. Tapi Saul tetap niksai dengan menuhi ajar-ajar Tuhan. Idahina imam simbelin, jana ipindona surat kuasa, guna ibabana man pengulu rumah pertoton i Damaskus. Gela adi jumpa ia raskala singikutkan Tuhan i Damaskus. Subuk dilaki bagai pedi beru, banci itangkapna janah ibabana ku Jerusalem. Ibas perdalanan ku Damaskus, asum ia enggondeher ku kutae, rempet terang i langit nari resinalsal engkelewuti ia. Perbahan si ndabuh ia ku tanah, jana ibegina sora erlebuh, o Saul, Saul, engkai maka i ayakindu aku. Ngalui Saul isikin kam Tuhan. Erjabab Tuhan, aku kap Yesus si i ayakindu Bagi gia, kekekenlah, janah teruskenlah kubas kuta. Ijah kari, lit singata kenca man bandu, kai si arus ibahandu. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhanta Yesus Kristus. Saul mekapkan sekala kalak Yahudi. Ia ibas suku Benyamin nari. Si kebudayaan Helenis. Jana isenaken pe ia berwarga negara Roma. Tubuh ia Tarsus. Ia kalak si berbentah dengan pentar. Guru sindidi ia mekapkan Gamaliel. Jana ia kalak parisi si sekel taatna. Guna dalankan kerina aturan undang-undang. Singgo ia turken ibas aturan Yahudi. Dengan pe Paulus enda kalak parisi keturunan kalak parisi. Enda banci karisinan ibas kisah para rasul, entah pe perbahanan Rasul 23 ayat 6. Kepatuhan dalankan aturan undang-undang Taurat ema. Erbahansa maka ia ngidah. Ajaran si ia nutna ema. Si paling benar. Ibas kerina aturan-aturan silit ibabu duni. Bagai pe ibandingkan kubas aturan agama-agama si deban. Semakana turah ibas ia merasa diri paling benar. Entah pe banci si katakan fanatisisme beragama yang sangat berlebihan. Semakana lalit kebiarna guna niksai rasmunuh kalak Kristen. Kebenaran silit ibas aturan agama si ia nutna ema. Perbahansa ia ngidah. Makana aturan agama kalak Kristen. Pengikut Kristus lah benar. Maka labo kal akapna salah. Lakal akapna erdosa. Bicara terempe kalak Kristen isiksa ras ibunuhna. Adilanay kapdu akap na salah niksai rasmuno malit may palasna si erbahan sa tetap kalukurna
guna ngelakukan si. Sebab labu sukah guna ni sairas munuh jelma. Soali ngedebasi idada kamunuh asu-asuhan saja pelayapang. Ijenda teridah maka tuhu-tuhu Saul enda ncidahkan dirina selaku kalak si benar. Makana guna mensahkan si ilaku kena benar ipindonaka surat kuasa entah pe rekomendasi ibas imam simbelin nari. Gela alu surat kuasa banci pe ibabana ku pengulu rumah pertoton i Damaskus. Telah kai si isura kena banci tersehi. Seni naras turang sini kelangi Tuhan. Ija ibasada paksa dikune sekalak jelma. Ngidah maka ia si benarna. Pengajaran si ia nutna si benarna. Lanai tentulit kebiaranna. Guna ngelesapkan menaikkan entah pembunuh kalak si deban. Keberuntungan kemenangan kalakapna. Sebab banci kesah kalak si deban pe lanai lit arkiteken ia secara langsung guna menuhsa. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas kai si ilakukan Saul enda ibas kegeluhenna. Tuhu-tuhu icidah kena. Makana ia sila salah. Ia ras kerina pengikut-pengikut na kalak si sangap. Janah si ibu nuhne kalak perdosa sikin arus ikernepkan. Alu bagi dage ibas rencana-rencana singgo itu tetap kena. Guna engkernepkan ngeradaskan kalak Kristen. Alu mindo surat rekomendasi entapi surat kuasa gelah alu bebas banci ilako kena kai si isura kena. Tapi bagaim perhatian Tuhan nangkap ia. Milih dengan netapkan ia jadi rasulna. Surah-surana si jahat dai. Surah-surana guna munuh dai. Isalihkan Tuhan. Sebab labo banci kejahatan gedang umurna. Ilebe-lebe Tuhan. Kejahatan asandigan pe labo tahan jumpa ras kebenaran di bata. Bagai pe kebujuran di bata. Ras kala Kristen entah pe pengikut Kristus banci ibunuhna. Tapi kuasa Tuhan ise pe labo ngasum pengadisa entah pe munuhsa. Alu bagi dage si idah makana tuhu teridah. Kuga perbahanan di bata simbelin guna membela pengikut Kristus si setia. Ilebe-lebe Tuhan kejahatan langasup petala-tala jumpa ras di bata. Banci sisaksikan arah pengogen tak endandai. Ibas perdalanan singgo irencanakan Saul enda ku Damaskus. Teridah mesinal sal terang ilangit nari engkelewuti ia. Seh makana lanai bolit gegehna. Dengan pesi idah. Ibegina sora erlebuh. Janah nungkun kempa ia. Engkai maka ia yakin doaku. Alu ngatakan caenda masila isadari Saul. Akapna adi ibunuh nakalak Kristen kurang pengikut Kristus. Lanai enterem pengikut Kristus berarti kurang kalak si erdosa menurut ia ibabu dunia enda. Padahal ijenda si idah. Icidahkan Tuhan. Maka ise sinuh sahi bagi pemunuh pengikut Kristus.
lakapkan manusia nai si ibu Nuh nangenca. Tapi pe ia berhadapan ras kuasa di bata, silabo terbenaikan manusia, silabo terbunuh manusia. Maka nina Tuhan, engkai maka ia yakin doaku. Langkaikin maka dalanna nina Tuhan, engkai maka ia yakin doaku. Alu endang ngatakan sama kana, ibas geluh kalak Kristen, ibas diri pengikut Kristus, lid ijai kuasa di bata. Di bata je erdahin guna mimpin kegeluhan. Kai si ilakukan Saul, isekin kam Tuhan nina. Aku Yesus si ia yakindu. Isungkunna ise Tuhan, ipetandakan Tuhan ise ia. Raskai lagu langkah singgo ilakukenna, nangdangi pengikut Kristus. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kita labo perlu membela Yesus. Tapi si perlu si ingat maka Yesus si membela kita ibas kerina persoalan kegeluhan ta. Janah lah kepeiken terjeng ipetandakan Yesus ngenca dirina. Tapi nina teruskanlah kuku tae, aku ngatakan cakai siman bahanendu. La ipilih ngenca, tapi dipersiapkan untuk diutus. Sora Tuhan mengubah keputusan, mengubah sura-sura, bagepe mengubah kerina rancangan geluh si ilakokan Saul ibas kegeduhan. Sora Tuhan si erlebu menyadarkan ia karena kesalahannya. Sora Tuhan si erlebu mempersingeti ia. Maka kai si ilakokan labo ngelawan kalak Kristen, tapi ngelawan Tuhan si mada kegeluhan. Ijenda mo tentu si harus si perdiateken. Sora Tuhan si erlebu enda mempelimbarui kegeluhan. Sora Tuhan si erlebu man bana mempengadi kejahatan, mempengadi surah-surana si jahat. Kugada gay makabanci sora Tuhan tetap si begiken ibas kegeluhan ta. Kata di bata kesah si badia isuan kena ibas pusuh perhatian ta. Maka megermetlah kita guna megiken sora Tuhan man bantah. Tupung kita reban kejahatan dengkehkenlah sora pusuh ta. Sebab ijeme Tuhan ngerana guna mempersingeti kita. Adi pemasmur nuriken kuga perbahanan di bata nangdangi kalak jahat. Janah kaika perbahanan kalak jahat nangdangi duni enda. Memang kejahatan ne kentisi erkuasa. Adindai ikatakan bagi kalak simbelin erkuasa desken batang cemara Libanon. Megombang ia. Erkite-kiteken kejahatan. Tapi kini gombangan kalak jahat. Kentisi kap ngenca umurna. Labon dekah umurna. Sebab labo yang ngasup petala-tala. Ras kebujuran dengan kebenaran di bata. Bagai pe kuasa di bata. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Kalak perdosa laban silang ikernepken me ibas paksana alu cara Tuhan. Ise pela ngasuk ngelawan sa. Janah pe pemasmur ngidah la terjeng kalak perdosa ingin sa terus ku kesusuren na adila jera. Maka daramilah si bujur dengan benar. Dalankanlah pedah-pedah Tuhan, maka ngasup kita mulahi dirinta arah iketan dosa. Bicara melalapi temanta,
si membela kita, si mengagung-agungkan kita ibas kejahatan ta. Mungkin pemujikan ca ibas kejahatan ne. Perlu kita metengat. Sebab adireh kuasa Tuhan man banta. Labo kita ngasuk petala-tala rahasia jumpa. Isikin ngasuk dekah bertahan. Jumpa ras kuasa kemuliaan Tuhan. Si idah kugakap du bagi pengogen tandai Saul. Enterem kalak rati mesui bahan. Anak-anak enterem melumang. Bapak-bapak pe enterem lanai rendehara. Jangan lama menutup kemungkinan pe lit kangen dehara lanai perbulangan rekiteken ibu nukna dengan isi sana. Kerisina salit. Rekiteken kebenaran. Si iagung kena menurut ia benar. Langaturna dakam pengajaran agama siapa ipe. Labo mengizinkan terjadi penyiksaan dan pembunuhan manusia. Enda lanai akap na salah. Lanai akap na lepak. Bagai mesti terjadi bas kegeluhan na. Tapi kepe tupung Tuhan mengubah kerina siye. Lamuat dekahna. Iba si kentisik saja Tuhan ngerana man bana. Sora Tuhan ngerana man bana. Turah ibas pusuh peratenna. Guna tetap ngikutkan Tuhan. Sia-sia kepeken kai pesi ilako kena ibas ia ngayak-ngayak kalak Kristen. Sebab si iya ayaknya, si iya ayak naras isi sana mekalak iya ayak na mekapkan Tuhan. Labu kalak Kristen nengen sa. Tapi pengakapna jelmane lupa ia karena kuasa Tuhan si labo terbenaikan manusia. Kula banci ibunuh. Tapi Tuhan ngasuk namakan kula ras tendi ku neraka. Bagai ku surga. Halu bagai dagay senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kala si muniken dosana laban ci sangap. Kala sinadingken dosana ia lemi di batakap. Ara peristiwa saulenda baci turah penungkunan basukurta. Engkai maka bagi ia kal ipilih jadi rasul Tuhan. Engkai maka ia kal ipilih dengan ipetandakan Tuhan dirina. Karena ise ia ras kuasana. Enda misteri kuasa Tuhan. Labo ise pe kita ngangkasa. Ise pe adi ipilih Tuhan natena. Itetapkan Tuhan natena jadi pengikutna. Banci. Alu cara kaipe. Banci Tuhan milih dengan netapkan kala si ipilihna jadi pengikutna si setia. Kita kugada ge genduari. Mekatap dengan si begikan sora Tuhan tupung si dengkehkan kata di bata. Entah tupung kita rende muji Tuhan. Entah sada paksa tupung kita sinik. Kem kita si ukur-ukuri dagai kai singgo ilakukan kita bas geluta. Dengkehkanlah sora Tuhan singrana kempak kita karena si lepak singgo lakukan kita. Bagai pe si mehuli si lenga ilakukan kita. Bagai pe perbahanan si mehuli singgo si lakukan si arus kin si teruskan bas kegeluhan ta. Paulus idilo guna neruskan kai si harus ilakukan na. Sebab ati Tuhan labo milih ia ngenca. Tapi peneruskan dahin guna pebelangkan berita si Maria. Si selama enda segat Athena. Ema dungna pilihanna. Jadi ngena Athena. Jadi kemalaman ate man bana. Keriahan ukur man bana. Lalit ke biarna, lalit ke arun Athena. Guna beritakan berita si Maria. Adindube segat Athena. Enda laban silang. Iturikenna kebenaran kata di bata. Beritakan berita si Maria. Enda labo tantangan si suka.
labu pendahin si suka. Tentu kalak pe bicara na iberita kena berita si meriah akap kalak pekulah-kulah. Sebab ngu terbukti kai si ilako kena nandangi kerina pengikut Tuhan. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Labu kepiken kai pe terkebiarkan bas geluhenda. Kalak si pebiar-biar pengikut Tuhan. Si mengancam kegeluhan anak-anak Tuhan. Sirban candele dengan sedih iakap anak-anak Tuhan. Banci ngei pengadi Tuhan kejahatan. Lalit kejahatan endan dekah ngasuk bertahan. Adibas perhatian Tuhan goi pengadina. Kerina anak-anak Tuhan sabar nimai waktu Tuhan. Memang tupung reh kebiarane isenge nampati ateta rusur. Isenge simulahi aku ateta. Kugange kubancarana ateta. Mungkin berupaya kita semaksimal mungkin. Tapi cara Tuhan pengadi kejahatan. Landekah, kentisik saja. Tupung idilona Saul. Minter i alui Saul. Bas peristiwa eime ngadi kerina sura-sura si jahat si ilako kena. Kita pe adinggo si begikan sora Tuhan si dengkehkan kata di batas sendah. Dikunekai peniat jahat si pernah turah bas pusuhta guna si lakokan pengadilah. Kuasa Tuhan ngencang ngasuk pengadisa. Kerina kejahatan kaipe ibabo doni enda. Maka labo kita perlu biar nang dangi kaipe. Entah kai dia kebiaran du, kebiaran ta, kebiaran bangsanta, kebiaran doni enda genduari. Cara Tuhan ajaib. Guna pengadi kejahatan kai gia bentukna, kai gia jenisna. Kugagia teremna pengikutna. Ibas Tuhan kai pelalit si mentahan. Maka enda meperlu si imani. Sebab kini teken si sebiji sesawi pe. Banci mi serban nadelang. Apalagi kejahatan. Memang labo erban mehuli ngan calati. Kalak si ukurna erban kejahatan tetap ipelajarina. Ilatihna dirina. Setuhu-tuhu jadi penjahat. Si tuhu-tuhu jahat. Maka idaramina pendukung kejahatan berlindung di balik agama untuk mendukung kejahatan. Tapi ulah kita lupa Tuhan ta Yesus Kristus alu kuasana lamuat dekahna kentisik saja gia ngasup pengadi kejahatan silit ibabo duni enda. Maka dikunelit pe dengan kejahatan ibas pusuhta bagai pe ibas doni enda telah kita maka nalabolit si mentahat ibas Tuhan guna mimpin kegeluhenta. Ise pe banci kanga ipilih Tuhan guna dahiken dahinna setia tutus menjingkat janah pangalaken kerina tantangan arkiteken Tuhan penampatna. Lalu bagedagi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Tetap kita semangat basdalani kegeluhan ta. Entah kaya kebiaran si jadi genduari man banta. Timailah kuasa Tuhan. Sabar kita nimai waktu Tuhan. Tuhan labo pernah nadingken kalak si ikelengina. Tuhan tetap setia berimmanuel. Jaga ras engkawali kalak si tutus dengan perkemalangan manban. Bicara sinanami pikini seran genduari. Te kita kini seran bagian rencana Tuhan. Gelah banci kita tetap berserah penuh man Tuhan secara utuh. Totalitas geluhta si endesken kempa ia. Amin. Ras kita artoto. Ajari kami Tuhan. Gelah tuhu-tuhu ngasup kami ngendesken geluh kami man bandu. Jana banci pei idah kami. Cara Tuhan mengubah kejahatan. Ku kini ulin. Luar biasa. Kerina arkiteken pratendu dengan kuasandu.
Mindo kami alu meteruk ukur, ibas pratendu dengan kuasandu, guna empengadi kerina, si ilat, si jahat ibabo doni enda. Repalaskan katandu dengan pendilondu, nang dangi kerina kala, silalit kebiarna guna erbahan kejahatan. Kami pe Tuhan ajarindu, gelah ngasup kami, nimbak praten daging kami, guna ngikutkan sura-sura kesah Tuhan. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen, silit ibabo doni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, nintalah skala-skala. Aku te mandi bata bapa, sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkeh ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, mari sisehken persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur, endeskenlah persembahan pengatakan bujurndu alu meriah ukur, ula alu pusu jungut-jungut entah pe bagi si terpaksa. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kita nahkan persembahan, ibas kitab dendenta, nomor 333 ayat si pemena. Mari ras kita ersada bas pertoton artoto kita. Tuhan alu meteru ukur mindo kami man bandu, gelah ia loken kam dengan ipasupasundu persembahan kami. Kerina persembahan sini persembahkan perpulungendu, banci pe jadi sarana, guna ampebarkan beritandu si meriah. Dengan perebuena dahin si mehuli guna nehken kekelengan ilakaukan. Dengan si tading ibas perpulungan dupe, Tuhan sin cukup kensa, sebab labo ia kekurangan ibas ia mere alukur meria. Kerina dahin ngawani perpulungan du, kam Tuhan si mada kuasa masu-masusa, sebab te kami labo kekurangan kegeluhan anak du. Tupung ia ngendesken geluhna man bandu saja. Pasu-pasundu pe kerina kegeluhan serayandu ras ngawan perpulungendu rasa isi jabuna. Subuh ia ibas paksa erceda ate. Bagai pe tupung ia ibas ngenanami pinakit. Bagai pe ibas keriahan ukur erkiteken kesuksesan. Bagai pe kemalaman ate si ibreken kaman bana. Gelah tetap pagu kini teken perpulungendu ibas kerina paksa-paksa Laceda kini tekena. Dingin pe tetap enteguh.
palas kini tekena ibas ngalakan kai pesi ipercaya kenduman bana. Kam si minpin anak-anak ndu singgo ipilih kam jadi serayandu ibas gerejandu. Bagai pe mankrina anak-anak ndu singgo itetapkan kam guna memimpin bangsa ras negara kami. Bagai pe pemimpin-pemimpin doni enda, gelah banci pe tetap patuh man bandu saja. O Bapa, mindo kami perkuah atendu simbelin, maka kamlah tetap singajari kami kerina, guna ngikutkan surah-surandu. Itutukan kami pe kerina, anak-anak kami singgo dewasa lenga jumpa atena ngena, ibas kuasandu, ipejumpakan kami ia rasir kemalangan man bandu. Anak kami silengan datkan pendahin, ibas kuasandu pe banci ia lo kena dahin. Jabu-jabu si ertedah ate guna datkan, pupusku tengah-tengah jabuna, ibas pratendu pe, banci mabakeriahan ukur pemerindu kempa ia. Orang tua kami seitun pe, malem matena ibas ndalani umur si meganjang ibrendu. Jabu-jabu si kuh denga pe, rikut ras orang tua kami silanai kuh jabuna, tetap megege dengan paguh kini tekena, sebab Tuhan kap sekawalna. Endamu Tuhan pertoton dengan pengendesan geluh kami, reh kami ngendesken pingko-pingko kami, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibabodoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan si masu-masu kita kerinana, mejuah-juah.